Normal Kenyam bia kamal ka Nuer TV channel anda manduni chankos nyak. Gwase me tegaler mi breaking news mgora de nywa yakel. Kwa je medong Thok wala chi Thok bada ane chana je nywa kel. Ano go je no de je confirm la Thoki de je ngach ano mitera mishi je bad. Bajala je ka do bada an chalat ke je. Ka lere me bere wish ka bure biye ka Nasser ngai kona ka border dung Ethiopia kana South Sudan. Bana jome bana jeling kamandana le road. Are ler kana me malat kona me chala do nene SSPDF wa shike bot shikana boka RPG re year ka bodo mo jena ka bure biye we ka kobo jena ka bure biye we ka kobo ka men chalat gwaseme wa shinur y army shika clash kana SSPDF kwaje kwichimi ku year kana ku year wala chi Nuer waya mishiko ku yer ku jimi don yan gwadan wo koro twokten wala ngu kana kon ngach ban men chalat long chalan jen wo chi kor mo twok ko sha bot cha jeber ke cha je bokar PG de nya SSPDF ka gwase change chi na yitin wan chi na ro je long men ku mi Ethiopia chi ro ke SSPDF no de bonu de ka allow to jen ke ro Ethiopia to we ka ko bo de kana gel freely ka do be da ne chalat ke je barate mo joy ko cha no mo cha janok de ni SSPDF so mo jak jal ko bela mi bej you know so ko kana confirmed katal comment mission top kuma kirma yadit ka do barana cha la je gwaza me nei tin kontin boko dwor ki tin tok dwor SSPDF but tel mi kan lat ke kwide mo de ko laro dong tok de no cha je report no china mo cha tok Misha confirmation morong misha jajek bajanong ye yan gwadana gorno de conflicten ane liaba kala rodian biatemana